Kami kalaya kelasak ketak nak kedau jong kejing klut ke suneng ke balong kedak jong kejing kela kamaryang. Kejing klut kala nang kiu na ke bajulong hakikat tu kani ke distrik Harilum Garo bat Rilum Khasi bat jentia ke bakta jur tu kenye pai sakani ke kubor. Men haka apsau terik uyayong kejing kiu jong kejing shit kalakot sakalai pesau haduk lai kendai degree Celsius. Hakikat tu kani ke benta jong ke distrik Harilum Garo bat Ribhoi bat apsau haduk 40 degree Celsius hai benta ke Khasi bat Jaintia Hills. Hapreng jong kani ke jingkiu jong ke jingshit ke sun beneng ke sorkar ke lapenmi ye ke jing peta ye ke jaka puli haborok ke ke jela ba kimbet ban penlong ye kinu ke jing lekai sport klang ban lait na kinu ke jingpang halor ki kena skul. Na batharu ba skul ki dei men penbiang ya ke jaka bu umdi tawer jong ke skul. Hakabaya day bakani ke kunhuan jong UDD News Meghalaya kalalet jurep ye katu ni ke skul nong ba Shillong matip kumno kile hakabaya day bakani ke jingklut jong ke sun benang habalit jurep ya kawai ke skul ke badan hakanong ba kata ke skul JBH School Golfling la syam bakani ke skul kalayo ya ke na ketenat PHE Hendrai Kim yo pat hadu bandabiang bat kumta ki hab anju thiet ru ya ke na sabar ke headmistress jong ke skul ka anju Chetri kalapen pau halor kani ke jing e kumjuru hakawai pak skul wa headmaster jong ke skul rup rekha skul hakanong ba kalapen pau ba kumno kilale hakabaya dei ba kani ke jing kala jong ke sun benang in providing like water everywhere for the students so that those children who feel hot, and we have advised the children to drink as much water as they can. Okay, but the main thing is we have got the infrastructure, but we are not having any water facilities now. We have to buy water. पानी बच्चों को पानी पीने के लिए किल्लत हो रहा है, नहीं मिल रहा है पानी. बच्चों को तो हम हिदायत देते हैं कि घर से अपना पानी बोतल में लेके आओ, गर्म पानी, क्योंकि वेदर भी क्लाइमेट भी बहुत काफी चेंज हो चुका है. पानी हम खरीदते हैं सर अपना टंकी वगैरह में 2-2 लीटर हफ्ता में पानी मैं खरीदता हूँ. Layo jing tipru yakum kini ke jing ja hakiwe pak skul hakaleng hakitain sor bat nong kendong jong jela bat la sngut huru ba kijing e kila nangmi namar baki tolong umru kila nang terkhong ha kejela. Bureau Report DD News Meghalaya.